Sachs Multi. Wir freuen uns sehr, dass er sofort Ja gesagt hat. Eine große Freude. Armin Wolf. Wie jemand da quasi reinspielt. Allerdings waren wir uns dann relativ bald einig. فكرت يمكن هلا عم نطير لعالم أحسن، عالم بلا خوف بلا هلال. Mein Name ist Kalafti. Ich bin 17 Jahre alt und besuche derzeit die Bundeshandelsakademie Köln. Und heute sind sehr viele Menschen gekommen. Meine Klasse, die 2A's gekommen. Einen großen Dankeschön. heute ist auch eine wichtige Person für mich gekommen, und zwar ist عمري محفظة صالية وأزبري ده صلاحات ما بدري أستوريا دا وأشوما جم ساكس مولتي مسابقة لغاتها بيت بلغة ألمانية ولغة تكدوا تبشتغلي وأزربح نيدا أسترايشتا وإذا سهاتم the final 9 plus وبدري ده زاروك اشتغلينا وأز مرتبة سيامبر وقالك صعب بس قالك خوش بوجي. What is a human life worth? I know this question not only from the news.